Wosa NDA o se DNA. Ya wa yarifo egu America hoi. Oh said ya na mu se no muba na muba betwetwe abedi nipa atem indirectly a. Eya na Ghana fo ni hu. But ye ba get the same thing. Achire wa na Ghana fo ani wo mu hwehwe ani mu sympathy no ne ye de aba. Ana yare ye mfansere ana obi ne man ye ne man nso beto mu sen NDA wodi enche na wusu media iso woni yisa adwoa lindo se hwan linda o se bodam ni another musa mami enu wei mutibi di nkwase asem pa wo media no so ye start wo musu sesi a mu beba beti ni suo NDA yes start wo so sesi a wo beba abeti ni suo enso wo yato wei Ghana fo na omoye nkwasiafo na omadwum ohare no omuhu ye se ade a DNA se NDA wo ye enye but ma obi ni watem no ndi umatem ombeba be trotro mu nkwasiasem aguo ana ne ma no ana don't bring children ana the children are innocent nkwasiasem sa wo ba betena tenten kese iso betwetwe Samira Bawomia otina wari asese o secret bi na yenkan ngu wasum Canada Japan so o secret bi na yenkan ngu nasum na sa secret no na wari ebegu enti wo ti awari ase DNA o se NDA wonti wo sa ti awari ase wo hu kwasi aba mo de mo hwehwu ani mu se no me Ghana fo de mo hwehwu ani mu se no mu bi no eya na ya me yase me ye Ghana ni wo ba be chichi obi NDA wo ba be chichi na do nko ata wo ba be chichi obi ohun wo ba be chichi Samira Bawomia wo de twa na obehu puputu ne bra ha ye be mu watini suo this time de ye be mu moja na afri wani ase sa wa no ne hune na esisi ba bi no ye be ma moja na afri ase aba ye no mu de ye di atama ye bia so ye gina so ye mesu but wo wan hwe ye wo be ba be su asu moja abuafunu merura na donko ya muntagene mami apu iso bia wo de oye isra upa udi ateche mu agro udi nfuturo mu agro nfuturo bekowani baby a wokeka ba na ho enyan isra question na wo bisa no Ira Kennedy what the Asem and I want to bopa Mr. Baby our day kono chaso Yameka den secret or Samira won chiro excuse me or your excellency or you're the former second lady of the republic hey Etianity an kan interest baby for me fankodi o. AMPP for na ekon ntokwa e fa ho ben. Ewura. Na donko e fa ho ben. Na wo be so camera su ni hwe ka biem. Ana wo ni ma na wo ton na sa. So say up we so na e famous chen obi a. Wonya hwe nka. Pa cho MPP ho na opese o band member. Oba simani. Montage ne mame. Mame, Mr. Opa Menano Yata Misro papa and for some more my dear Samira so and for some more noble Canadian Japan so cause any sadia ye back on the future Madam Misro papa do lime Sako sana will be sending maybe someone Asem me say it's any tian can chest baby for me fankodi and as I say we NDC what jai social media you know we NDC ni am yehu ni me no be dele me MPP ni ba and I'm so proud say I belong to the Osno party it's so we NDC ni afabra ni me fa ngosoma Sako sana ubi san emfa ho
Emfa ho kra me see. Ye ne yenye yefi asem ne yeka. Usi mu san. Person de agi asem re ne betwitwi form. Any sister me fa nche. I am telling you the gospel truth. At her age, ni baby nyame di na koduru no. The second lady of the republic. Oh, Debbie. Obi onim wo social media so say nim say me justice. Me kanokra chrew. Nti na mabo odin no. Na donko ata. Misrew. Obi ani sikemu ebi obeka ebema wo. Na wan hwe yo fififu ani abehu saman o seden nti di olai mu montage no na donko misrew emeso camera message Some1&ur Asem emeso camera message honorable Kennedy Japan Asem because the forward dia obesi ma me de be hia o me MPP ni ba pa me kode said ye ko misrew emisa sako san ni biom na obabi se biom a mesi ma memo amu because me wo mu haye no memo bi obabi sasam ni biom a e wo app isu a obasi ma memo amu haye misrawo me see okoni akwele ma na edu akon mu ntokwa usi mu san me kro obasi ma meti ha ikura no a in my capacity as a deputy regional women's organizer for the New Patriotic Party no mini ho kwan se me bisa sa kwesan no e wo say ni party true ni mienu ntem na wo ho kwan what be that sister obi afi asem wo hodi line mu na obi anini line mu e say me kan bi me maame ne wo maame na donko wa wonta ti me nano po Kosana baby say yes secret bi o hobi tia ne kunu beja no me pa che show fi Asem ne ka enfo Asem maji Some1&ur aso ba omi aso enfo Asem mo honorable Kennedy kwame akompre kon Japan so enfo Asem ma the New Patriotic Party so o sa ba biem e ba be ma omu aye obi afi Asem wo ho Israel. Nsi so person oye politics ni de na etisimu. Ene o simu e ne yenko ne sa. Kon yen agro ne de e popo papa ye de kon ye de ba. Mesrom e ma bebi sasa ko san ni biem. Obi ani mu aye o de be ma wo. Obesima na wo mu aye. Me de ani de ma wo. Mesrom me apo iso obi eneme. Mesrom pa chawo. Me di milai mu di olai mu. E mi sasa ko san ni biem. Me si mu san me si me yosroma nyokuo pa. Me nani agi Some1&ur me jane Kennedy Japan me ma okwan e ma nfa me nana me ja ani me twitwiri form me ma okwan and I mean it me pa cho montage ne mame e obesima share na like comment me da say Orofo onsaka video na wa share ama onua emi se na watchi mu video bi akọ so fa Dr. Baumia eyire eni me papa wo sia doye ye ho no na em se e trend na sabato em se me de bi betum ma asizi trend no na se asizi fire bi na busia na wo se blogger se kukudam efre ya se ye obi anwa se bi a metimi aka hopsi asem sa na abusia hopsi obi a opema asem so me pana asem ye kan pipi mo pema asem pa na nke hopsi doye oni ni portam for frame hwehwe ma kira kwan eteke ma brabom nti hopsi de nenka onye obi a esenka de asin crazy ba eyan conform one because said it all because say me and my papa ni hopsi kwa hopsi e faso treat Dr. Baumia eyire em say social media me majuma me yeni me social media kama me frame o kama o social media na so sana me majuma nti se bi obi ba na me ye video akasa ebia atenidie bi wo mu a ebe tin se me di hopsi atem sometimes me ye video na me ka se mi fa hopsi ho na me hu se man kan yi a me am ko video mitimi delete me mane mpo me hu ebia na ade bia wo ye TMPP ba ya na mbasa me kire hopsi se adwuma na wo ye no
enkura bi ewo ho a yeso do afa bi anase yeso do panyini bi anase yeso do MPP party enti se de wo ye no ebi ebetima ye bi ba emu bi ne buno onfa sa buo no eso ma ades eno nchese bi a NDC fo nkura di mpanimfo te ebetima ye bi unim se MPP omo nkura ne di atemba me ni abrante a me defend MPP e wo sa kwan so ane ama YouTube bebre fante comedy mu dia fa wa gidin do mu no omo ntimi nya de me no ba me de na kwa se kama me tuaka me de no anya ye boda wuro kwa me da bi obi kon ama na broso a na majoa no sa na me ye ano ncha se bia hobsin ne mu no me bunu pa ade na ma me ka hobsin yirasem sara ba ya na yire ene ne bedin komo anansa ne kuru ba hu se oh ade obi di abrantie bi di ye me yire obi so bedi betim dia me yire me mfa nya obi yire eno na ma me ye ne sa ene sa de ya hobsin me bunu anansa oye panyini me nya obi a me kasa tia panyini sa ene sa bia nsem obi beka fa hobsin no sabato ewo right so beka ba me hu mu se me ni right because me bunu sa panyini ti me se hobsin se ono so no o kasa fa na ado dan kwakufu ado ohun se oye Ghana president opodiesi won na ado ntembia ohun se ni mfie kwa animu kwa be fa so kasa che ba omi ayere e be sere no nyame na me betu no fo na mom me video na me ye no e di putu signal e kire se e bia de ono be ya kire obi yire obi su betima e bia kire ne yire e bia ompe nti e be sere hobsin se mentana fast forward mu a mo judge me anase ma hu sankofo bi enanam wo ekukudam platform so aw mo ne me kasa me NDC fo dim se me ni abrante metimi kasa se de o mo nkra ne eye tie ye mpanifo anase MPP fo no me ni abrante metimi di bi eye wo mu because MPP fo no so omo ya se omo ya omo no eye no se omo ye ne buo kwaso ba NDC fo no ya omo ye no atanye kwaso eno na ama NDC ede dwoma ma ba pone etimi nsoma fa ne se ne edi na nkra ndire ye no se bi na nsoma ye tie mu ene sa ede bibia ama mo kwase me kokasa NDC mpanifo bebre mi ntimi nso kama ene di o matem e wa bra o mo nkan me na mom madwuma me ye no kama ntimi nua bi afa no wahwem video o hwem video bi o hwem live bi na me di atem ni atem ba me kama on social media sa adwuma na me ye enu bi ena bi a wo ntimase enu bi ena bi obi so ntimase enu bi ena ama ebi obi so pem asem because said ade obi anya odeno mpese me de bi ye o na hwe ebi a so be ye oda e ka ma adwuma na me ye de toso biem enkura di mpanifo bi atem na panyini bi supporto sa panyinam de bi aye no na panyini wo ade a na akura bi ye Twini Jonas Kevin Taylor Oyini David Frema Show wan amanfo bi ye nkura bi ye yon dom mo ye panyini bi eden support ba manam de bi ya sa panyini no me ka ma adwuma na me ye na mo me nyo bi am sada didi atem obi de se ye ba pack ne obi de se ba pack Japan mo mu se Kenya pon obi a me na me ma Kenya pon YouTube support no me tidi bi anase kuo bi your friend the youth for Kenya pon say youth for Kenya pon wo ho WhatsApp and I know na ma me ba Facebook because MPP nti na me support Kenya pon ne kredi a wodi ma party ne kredi a wodi ma MPP am yeko na ho ade ode ato ma MPP am yeko ba ebedru ba bi ma mu se Kennedy na djuma wo ya na selfish interest bedru ba bi ma mu se na me ni ba omi afa na mo Kenya pon afa support Kenya pon ba Kenya pon am support no me be hu se ne politics wo ya no personal interest attack of onwani party members attack of insult of onwani party members insult of odi Ghana for atem insult of odi matem and I am say no oni trace buache kontokwa na me defend Kennedy oni afresh nega kontokwa satan na afia to bi mane no satan no nka say afresh nega ne baade ende ntina me to bi di support Kennedy ba mu say Kennedy be ka say afresh nega ne ba say de na mu say wan ka say ye cause oni afresh nega enkompamu da ontimi nka sa asem chege no free say ni nyina man ka ne ho asem o me so oyo wrong as a panyini odidi e say obiti say obinim ayiratem e de ne dress ka se chere hu say wan ka say ye obinim oya de anya de
na mom ontimi nka ne dress anase obi nim yire enho asem ene ma me hu se papa no we no ma bra me hu so enkoyie ba na me nso camera enka sentian kopim da me hu se me di na chia authority on one candidate Dr. Baumia na okasa tia Baumia according to the trap anase na religion awom ene ma me de yaw efri Kenya ponchi hu se Kenya pon is not the right person because Baumia a Muslim. It doesn't mean say Baumia to me president. Baumia Muslim doesn't mean say Baumia to me lead MPP. And na mame Japan ne do efri mi mu. Ani de to so biem. Me hu say kan de kaseti na na do dan kwaku fodo. Me penana do asempa. Kone nkura di paparatem. Papa ne dwene Ghana ho adwene nya for mame yo nya ni ba. Enti ba sa na mame me hu say kan Japan. Na do no ma wo ye no say criticize as MPP leader. Na me hu say wonim de wo ye. Ye to so biem. Bia wo hwe me video wonim de ntia me yesa ke Japan amu no edi MPP me company fo atem panyini bia ntimi so kamera kan kire no ba me hu say no me ya kola se me timi ka bi check Japan bia obegya de wo ye ena ma me yesa adwuma no de to so biem Canada Japan kasetia Samila Baumia yire ena ma mu me pam chomo fa chem Samila Baumia yire na ma mu say Canada obi a omuma ena ma mu say Canada obi a omuni pa bia Kenya Paul kasati hawa kumsi nenu wa bibi kura a political beef. But Kennedy timba trative so na unsa hawa kumsi eti TV so eti radio so di Kennedy atem. Oto woman na enwo di na tem edi ne yire esi wona ne yire entulofo. Nka wafomwa party mpenifo na de beto monim. Eno ma bebre na Kennedy ya me unsa ogu MPP ni mase. Tulesin se Kennedy trate anas ama anas ko wuye. Na Kennedy ese defend no se enyo na yeye nti ma hu se Kennedy wontimi nkunipa nti no no ba bia wo ye tia MPP ama MPP ni monyama ba fam ama ne party no akra we du echi ama obi adi obi atam eno na ama me pese me MPP panyini bi ntimi nye egu party na ni mase mo me de me kra ene me nkwa ene mani monyam to wa ma MPP na mama Kennedy hu se ade a wo ye emwa party na mom no na yire ne no mienu kompaso a na yire etulofo se honorable ade a wo ye no ama nkora bi kasete yo omo ye party ne ma omo so ndo party na ntina mama fasa adwuma ne ye no ntinyese bia me muade e pe Kennedy Asem san e pe wol se Asem san na mum ene kura kwan so kama adwuma na me ye nti wo ba we me video a ese o tia se abrante ne ye kama after say MPP be candidate ya me hu se be fit party no obi nka sentia party no obi nfa videos obi nfa audios enso lentia party no ma party no composition no Messiah MPP ni me ka sentia Kennedy biem me from Kennedy na mom se sia Kennedy no ma waye nkofo hope se no ma waye e be against MPP no ese ye mu bi e dey fight o mu back ene na ama na basa enye se meta obi a me buo mu nyina na me respect o mu ba e politics o mu ntia se sa na adwuma ne tie ene ade o mu kire de gidi no enkura ne bi kire no mu di atem no mu kan o mu kan asema ya kire ma ye ka bia kire o mu yire mu ye ka bia kire o mu chitafo na panyine no akotu na chitafo enu tina ma wo me video bia na me kasa afasa ni pan mu bia wanye anya ude anase wanye ama wani anje me fa cheme